Hallo, agus fáilte iras go Fad Botal Fìon Liosta Lana, Hana, agus Tricheadan. Ha mi chochod taliste feichin go bhfuil Fìon Jedach, Ritú Rachel, Fíon Jedach, Seach Fíon. Van a bhú. Yn nethalt? Yn nethalt. Sin y gesa fy gagams. Yeah. A fel bhiladhna. Hamis dol galianu. Siwt, mae ha. So, yn blianasa, ladies, ha rydych môr i'r mofiolaf. Ha mysio gyfeithianu mo lia fo na Ficheadan gw na Tricheadan agams. Slash sin ydyw hasyn dol o fi brian i'r Ficheadan yn ei Tricheadan nio ma haw uafas o'ch hyn glich jich i'r Icheadan. Fel sy'n ciar? Jich i'r Icheadan. Jich i'r Icheadan. Agus, byfalwm yn sy'n nhw rhaid o'ch hanes mysio jich i'r Icheadan o'r ha gamach i'r ciar. Ganyal, tangor. O, siatar na siar na bwyd. Ceist son cwysyn na chwr gydol. Je yn ys, ha si se y farach gen. Channing gyfal mes y felach gyn fichyd sy coig, fichyd sy sia. Channing nôr y fami, stoch fichyd sy hyn, fami has y farach gyn ma dia gyda. Agus nôr snel agus gmis fami na minimach. Inimach. Ja, ha mes as na yn ys o'r ys, channing se fichyd sy cehed. Aha. Dim Stoch fichyd sy sia, fichyd sy siach. Ha sy'n dyrach, ha sy'n ffas gyr na gaps a hitter yn cywn, ach hyn? Ja, han niet meer gloos. Ha yn orsyn. Wel, mis de hoogste ging waar ik om ze die oproep gemaakt die neusje hami drafste. Or ga we me really kumal suirghe de schenk teluch. Allee, je op die neusje hami half is ook een minister. Ha, ja. Ga me 3 blynyddiog hariched. Tricheadan. Blynyddiog. So na GME kids. Sian mar fys mysio dianw na haraf yn ac yn ffyd. Tricheadan 3. Yeah, ha mysio smynch gyfil yn coni. Wel, stoch yn achel yn coni, ach nŵr a haw nad unafach haw dyn yn y farch yn rwt big nes oige. Ach nŵr a fami nam iec yn nŵr a fami 3 blynyddiog, 4 blynyddiog. Oh, hold me back. A mi'n smynch gwromi och dieg, neu dieg. Is ac amser y hwla cael. Fa mis yn ei goes, fa mi gydwch y geri y fi ma'r fichyd, fa mi geri fi as na fichyd yn ac channing, nid fa mi'n am ieg. Had, hold your horses. rydych chic. Ha na Ficheadan agaibh rydych chic channing se. Agus a reid cholis, ha sy'n adol tra na fwrchwyd dyn y tachairt yn mòra na'r behanan. Gyfel at sio tachairt mus rwyg sy'n trichyd sa coig. Gyfel sy'n ydianw na. Sy'n ian doch na chael. Anna doi. Ach, wel, je has na rydyn mòra. Wel, toen ik me, ja, ha ian toch eigenlijk een naam geniel. Or channing gebi, ha sy'n gebruing me ging, ja, het is grwtig of gael, tachairt yn mòra na twe mus rwyg o trichyd sa coig. Wel, tui. Clown. Banish, posig. Dober. Yeah. Dober? Yeah. Go ide? Yeah, no, defachgal. Promotion. Fein gwyda, yeah, dober. Yeah. Agus, like, well, exactly, chanil sam. Could you mean that how not yogurt how get a car? Yeah, so, car. Yeah, no. Ha car stoch agad tui clown. Yeah, han you not chodl chritchen jach shein? Ha mis mention ma va mes a govi trichyd sa coig. Mes trichyd yn drast. Ma va mes a govi trichyd sa coig fi'n sa farach ging mar chan yo cael ila dal hachart. As jay sio, oes fi'n farach ging caran, has yn caran ecoloch. Ach, dein a rydyn ela a hawn a farach gen ys du môr. Stu môr afystach. Cwtach, like, ha mis mynd gyfle snoc rydyn ele a chorachig. A fel sian yr ein sisha. Rha'n sisha cwtchen a rydyn afystach. Mòra. As na Ficheadan agw, rha'n mi hun. Yep. Ach, agus bys ag y hwlydynia, ileid Spanish hana. Na babies acyn, a tyhyn acyn ywle, ach fel rydyn stoch yn ach ilcho glensach, chan i'n glensach, like, na rydyn big a fa môr gwisha.
nuair a bheisiú as na ficheadan acu. Hannings gos again, mis mention garomi yn conir som barok siwli. Ach, va mi cwtioch o afesoch va mwbyd y cort ydym, agos va mi yn coni y faddochging se mae'r de bechorgo ianw yn bechorgo fi ianw barok siwl, non bechorgo fi y gwybod crwyg le mwbyd, agos hamis mention gyfal tor mae'r push pulish. Han balance. Gos again, va mi yn coni faddochging sy'n agos y coet y dash, hamis mention Ceumnachadh mi a barach. Holidays. Bí daine ceumnachadh. Sé rud mór yeah. How is it am chaine? Yeah, Bí mé bhí siúil. Fichead sa hún nuair a chéimnich mi. Yeah. Bí bhór chud siúna chéimnich mi míant na ficheadan agam. Ó réim me sé céim rianan jo gavarach, céim varach. Agus nu de chéimnich yw, y roer faddoch ging maar, oké, ha mi a céimnachadh, ha mi dol de horsbeck an Chaidh díoch ha mi dol siúil, no a roer faddoch ging maar, agam ni op in raste. No, yeah, straight is deach go moped. Yeah. Yeah, agus chanel arachas orm munne sin, ach hatar na sasa vi a siúil nuair a hau og, agus nuair nach heel doper bulach o crúi, like sin yn dŵl fadda ag Australia an blianasa, a chwr mi oped, agus chwrs mi, o, nach, cwri sin chynna tú fe, agus yn o'r sy'n awrs mynd chi, wel, mae ffosys sin nio, mae fys liana facin, camer idir e yfytw ag Australia, so, yeah, a mis mynd chi, mae han cor yma gyda ianw nad ichetan. Ianw. I mean, since you get a really dead of, I mean, creating na rokuchking is easy go. I said, she knew that idea that if I fiche to coik, blonde gosh. Being either victim as stressed meowing. Or Haromi ach is ceumnachadh, is van me glose de this gaan a valle voor. As jou planaichean ag ganolchai. Agus Haromi really ferach ging ag fiche to coik blonde gosh Haromi more an ianu ach ceumnachadh. Check. Va fys acum sy'n nach Romi son siúl. Ha corsa ddim se fi fallaf dy hwch yn ynile ach ag yn naam Chile. Ni beth son mios nach chod siachat siúl. Va fys am edrych sy'n, ach hil me se glasgo a ys yn o'r sy'n, chynnych mi, David, chynnych mi cwtgyn glwysing ysdech colig, chwn mi gelw posi, Hianach sy'n flat fa baby agam. Tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Ach, ik fiche te koik. Ha rau sian i ysam gefa rom. Check. Ais am i gymatrang. It fiche te koik planaichean ais Trithead planaichean reimi a doofus. Ach, hachar agam mal lua agus chara me ferach ging ik fiche te koik marker as in je dol hachar steeds hachar. En de chosk si se tar jen fiche ten acu an the relationship. Kan ik het de gosk? Chosk mis se fiche te hun gu fiche te hoch. Wow. Agus een nis fiche te hoch fiche te. Ja. Ja, ach un ja, ga voor a hule leane. Ja. Ha rutbek aardiges. Arm mun sin an de dai suli mi. Yeah. Ha mi texting sin agus ha mi cwtioch maar gos ja, mis menching maar boringo dene rutanelle e boringo ianu agus maar wou je go keu unje et dinge. Agus hat go pricha ma. Agus sinna rut van misje van mi son, van mi smenjere, ha mi son gelch fos jen, ha mi son tai en, ha mi son rutan, ha mi smenjere gromi fiach en ri fast track jenu het ma wehe. Shach a vi smenjere Dech mór sa han tlia a cartagrúm va mi geri na milestones sin a ruin. Agus súli mi as na 20s chapa chárúta vi dragal mi sin. Pili. Yeah, gymatrich can make teaching tachrin na rutan ku. Yeah. Ma ha o yeah, ma ha doltra de ve smoonige ga mi geri seo ha mi geri sin. Ha could mag fisse vi aket je ha geri ach ek nu naam gunne vi gidach fiaching na rutan na sin eng fa kuil. Yeah. Agus chors na fiche den akam sa diw. Fe mi sin ra. Oh yeah, chart drúm sa kujach. Rei mi dofas mar a mi gra. Chai daflianna a gutch. Mar a ha misig eichging. Chai daflianna a gutch fwying. Sin mar a ha mis a ferachging. Mi ewing agus fa mis a fiche sa sech dos sech. Go chynna glasig. Agus nuair a hannig sin a machas fa
geal pósaí am agus mí trom. Ba mí trom ar baby bha baby am sa an nóir sin goideach, so híad mí agus bha chulasca na a bheith iad athracha. Agus hachara tuhs dó dá bhlionna is chanach mit inú spíle, as bha mé go dhéanú. Bha sin really duibh. Glós me sé jachi, agus ha mí smunching, bha mí fedach an glasú an táiseach, agus ha mí smunching mar bha mí caran acu tar caran ma hín chaning, mar is smunching chatarai seo mus de loas mi jachi. Is ha mí smunching gromi caran fiaich mi gén sin as jay cushion chaning, or bha mí fedach gyn nach rosú po sin agam agus gromi ar son rudan a dhéanú mus bha mí dul loas it jachi chaning. Ach ik nu naam na rutan a bha mí sonna dhéanú sé díadach a bhí cosbarach úine na caraidean ach mnios dóch a bhí gopad an na áitic in na choricin ar project in na choricin agus a mí smenching mar inné gur bha mí díadach a cút car éidir sin idir glasig neo inné chatarai sin agus a mí smenching how an cháí is menching mar un cud a cadad rudigin eile agus ha mí smenching mar the grass is always greener. Yeah, agus ha mí smenching ag ha sin a cús rudan eadar-dhealaichte agus ha sin son, Amazon a ruin sa leid agus chanúr an go tuhula sin a dhéanamh, bha 30 before 30 list acumsa. Agus ambition. Cemar a fashion. Cemar a fashion. Well, cad chur mi. So ha list acum agus so ha mi list agus a hana. 30 before 30. Ha mi 40 before 40. Charo. Right. So ha before 40. Rein sin your listers on Sam ha 40 before 40 exam. Right. Cavel mi. Ha mi sminnig gevel mi 1 unga 3 keer koik siach 8 9 10 undiek you a dhéanamh. A macha Trichead agus chanelach. Soch si a mi an acamaracal gus bí mit Trichead. So chanele all hachart. Ach fa mi 4 diach written random a dhéanamh. So na written a raimi, streep man ro, ich pasta an as netalt, curéir jalov chluich, gian class pole dancing, vi fallaf gu vineyard as a rang, et al kayaking, et genu elderflower champagne, bla 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 bla. Na written nach de raimi, the splits. Ha úne an has. Chanil mi fast hallam. Cúsúne. Ik baun a glanya shot, shall mi go go fast the house. Doch give me like that far von lad. Is on splits. Cemar a how genuine training agus honna sin. Sinna du lit is chanil mi genuine training. Ha mi son iasc a glachgig agus ga ihe son geniad. Ha mi sé sin dhéanú. Ring sinna dhéanú. Jo tú díadach Really oirnn a Lewis. sé gat chuán fá bhí déanú sé. Chanil rád acum. No, like, agus chanil sam Dhéobh sin Lana. Guttig iasc. So yeah, va mi féhu gus an bin an a leos nor vit ganach. Ní sin sin. Agus fer eile oh yeah, clich tún ar a níl ag session. Accession. Yeah. How is the clúich níl gotánacha? Gudonna. Agus bhíon monádach nan ra mise ag a fub. They're like, okay. A mise clich columns road. No. So is persona how san sin dhéanú. I don't know. Ha mis mention go sin ein nach tá or ha mis mention go sin tídoch los a levi sin sé an beke ha sin. Chanéir de mòra. Gian splits ha. Hala. Ha mis mention go sin ein nach Have it more an kuja. Nach bechoir ja vi a gamme sé mar sin fat an hu. Persona ha sin tuig Trichead. Persona ha sin gra ha mé sonna holocala seo dhéanú mis ha mi govi. Well, ha mi smúnige govéil úlach a choricin. Nuair a hagas na Ficheadan agad, how céir Trichead mar. Agus an nuair sin ha a thula sgaradh. Like, ha bí mi úst. Like, nuair a how Fichead a hún, how céir Trichead sa gra. Oh, man nara, mi go bhí hall wrinkly agus chafi mi genus gas bí sportsal agus. Baby Botox. No, chanel. Ach, socha. Yeah, mi smúnige nuair a how og sé short a line out dead a hand Trichead. That's adulthood.
Agus stácha go rán scas mar bhan rámscha sin na gra, hat an dúla go bíú éidir chahóra thula sían na milestones sin a rion 35, 30 to 35, so it's bish bash bosh. Agus cymryd a hawl fedwch chi'n ynysio mynd y leina, mynd fi... Chanel mi farach yn donna mi yn, fe mi atach eich, like... Chanel, yeah. Like, ha mi son fi og brach. Like, ha mi son fi 24. Is ha u? A cha sin, pwytioch. Yeah! No, ha! Ha sif cho off, it was cool. Ac am eis mention gyda sy'n y rwyd, mae'r yn raws o'ch eich sio ha gra gyfel y liefig sy'n, ha mysio ffaddwch ging, o wel, hanio cael dod o hachor jyst jai 3 gyda cwyg. Agus ha mis mention gwasyn cwnnwr doch, o'r ha mis mention mae'r ha. Ha rwyd yn dod o hachor, agus ha deng o gofi nes yma gynnioch mi ein. Towards late 40th. Ha mysio coed yr Dys y 40th ac am sy'n ha, ie. O'r roes y trawm nyr fawr triad? No, charo. Charo. Fa baby ac am gyda. A ys chad jech sy'n ymach a chyd son biw. Charo party awn. A ys gwydioch fa nôr sy'n toddler ac am nôr y ffos sy'n. Yeah. Avoid, if you can. Ach, hachas sy'n agus iddiist chwyd mi siachat la na bainse y coed y stew. Fa A ys fa sy'n... Oh, cute. fa. As yn nielig fi gaga. A ys, ys adr sio, sy'n mar hasil. A ys hachas sy'n fa... Kersgyd ewas fa, Delighted, wide, yeah. leag yn gwylwg. Fantastic. Ach, nwyd ha mi 40, ha mi smwynjyn gyfer party mode gyfer. Sgania. Ha sŵl ac yn mynd sy'n mar ha. Ha sy'n blion i hyn. Fydd ffolaf. E fel sy'n dod i'r ffolaf, nio, like, ffyrwch yn y glas chyd, ie flan. Mi smwynjyn gyda mi eith ffolaf eith o'n siechging, agos yn nôr sy'n gyfer party ac o'n michel. Agus cael y dol. Chan i'm cyn diolch haws. Stoch... En nethan. Fi gael magol hawl haris. Ie, o fi. Ach, fe mi... Ha mi smwynjyn gyda cwtr mach rwyd yn y chor ach eich. Seg. Ach, gose, nŵr y hiwntaich mi Beachdan Lana Ficheadan. Cha be rwyd môr y fan cho. Ik het nou. Ik hiwnt gyda mi ferach ging ach wel ha mi ha baby ac ha mi ski ha ni mi sonsio a chor ach ha be rwyd môr y fan go ik nou. Yeah. Ach ha mi ferach ging eadar-dhealaichte me 40. Ha mi feich ging gyda rwyd môr a has y sy'n. Fa mes y ffaddwch ging, channing, ha mis mention gwybod tod ding y ffaddwch ging yma gynnwch mi ein y fi Tricheadan. Ach, ha mis mention gos eich haf ro, mi yma gynnwch mi ein acholwa sa fa mi Tricheadan, fa mi ffaddwch ging, car yma gynnwch mi ein, char ro mi beloch cainsioch, dyn lia edrych ro mi dolanish, agos ha mis mention, as na Ficheadan ac how ffaddwch ging car, how di ddwch yn coni, mae'r Lena gals, how yn coni, mae'r ha hwyd ding y graag gyfel achos bors, a agos gyfel y hwyd cael i ddwch glan hyn, ach... Fi ein BBC iPlayer. Ac am eis mention mae'r deim y yng, mae'n ach ro sy'n, mae'r fa cwysyn ac nan dy Ficheadan, agos mae'r ach ro eich o spors o di sy'n. Cymryd y byd dwi ffaroch ging, mae'r gofi Tricheadan, agos haws edrych fi ffaroch ging, chafron y Ficheadan ac yma. Ie, fi sy'n cho trwg, a mi eisiau ffaroch chi'n fforsynach, like, ha mi smyn, cha fawr gan as na bwyn yn na caraidean na hagam, fa sy'n ywlyg yma dylw as na Ficheadan ac ein, agos chai sy'n yw'r na Saor-làithean mòra villa le, like, coig diag ac ein iawn. Agos rhain sy'n rydan cold, agos ha mi chod holi sy'n gyda chod sy'n yn nŵn ac ein mar sy'n, o'r ha fas nes dwlian o'r haw nes sy'n agos ha liana fe cwtchgyn a'ch pos, cwtchgyn a'ch glwys dy'r ffalaf, a mi sy'n mynd i'ch gyda sy'n ryd môr y facam sy nam Ficheadan se. Right, let's do it. Diolch diana, agos ha sy'n dolyg o lawn cola, agos, yeah, couples holiday, yon, whatever. Ach, like, a fi ffalaf le na caraidean ac o'n sy'n unt yn y rydyn y siar arain mi. Like, fi sy'n ydol gach bhliadhna. Ie, byw giwn soch yw tor, ond sy'n Ficheadan agad ha mis medjing. Ach, ha mis mynd go byw giwn sy'n tor, ach haws mynd go gyfilus agad yr hwylus i. Ie. Haws mention gyfel ys o chog glich is cearst fad yn hwyl. Fa mes enw. Fa mis y cearst yn coni. Agos,
hachad channelas am y da hachar seo ceumnachadh oribse ach nuair a bheith me se mú fichas a fichas seach fichas a hoch va mar explosion de Cupail a sgaradh. Va rutigen annasach a hachar ag dirig na Ficheadan acin agus am smuintach me gúte gorán sgas go roisin teannach Trithead as smuintach is now or never. Dúine gra channeal seo cearst fémi mi mo bheitthe aithach mus bí rá anamach. Channealas am a fachca síise sin. Chonig, agus am mention stocha go bhfuil daine fadach ging mar go bhfuil coscúine rudan nachal stocha nachal tachairt leis. Jo stocha go bhfuil díadach a ganoch ag hat a dúsca go las a ganoch ag chané seo ha mi géirí agus sé. Fé mi seo dhéanú inrásta. Agus has ne brion na Ficheadan acin. Like mar a thuair siúsa, bí duine ceumnachadh nuair a hat ag táiseach na Ficheadan, like fresh amachchas an álthai. Agus an nuair sin guhí Trithead, like sé úne bhór a has sin. Cunne out Fichead a coit nar is it your frontal lobe when that develops? Sin had the grass. So basically, frontal lobe sin nuair a how ghoidheal switched on. How not in a how took sin de bheitha agus an dúil ceumnachadh láir. So ha sin tachairt a téis míon na Ficheadan acin agus ha sin channeal sin really a cút iú na gom ha go bhfuil sin feisce fichas a fichas a seach a gra teanú. No. Ha mi het na planaichean seo a cheithúneo, ba mi smuinach go rá sin go a cárach in bhí cála agus ba mi cear. Dúlik. Yep. Ha mis mynd go bhí sinne tachairt má trícht. Agus ha mis mynd ha nuair gás a chvítin go churú séchad a bhór chud sinna Ficheadan agad códaí chuid cé. Chud sé relationship girly a húnam sa dó. I love. Agus bhfuil fadach ting mar nach do mar goréid díadach gyda gat sin na Ficheadan agad? Awn yn dói. Nuair a sgar sin fa mi farach gen fiaich o'r yn yfyr y sgar sin sé snach rá sin yn y raf. Cha rá sin y géri yn y rwyd. Fa mi smynach clas! Sia blianich yn calda. Agus y nish ha sin y fein ymach nach eil sin y géri yn y rwyd. So fa mi fiaich leis sin agus fa mi farach gen mar go rá mi rwyd gan a chawl. Ach, like fa une chosnach ac yn calda agus a mi smynach go rá stocha in relationship sin deisial céhir blianna gan a rwyd seach sia. So A mis mynd i dweud coiad na Tricheadan a ha seo na dói eadar-dhealaichte nach bí sé rud má han a bhí singlelte na Tricheadan a chané rud má han bhí singlelte nuair a há had Beachdan na Tricheadan sinne. Bí duine gra nóir sin agus sin really fair an na dói. sin na societal norms Tá how Chaidh sin is how géirí go bíbal bar a chuid cin agus stocha go é go bhfuil fadach ging nach cheiltóir tí chans go bhfuil oirnn i teig chuid cin go bhfuil tu chuid cin nach oirnn how cáil í chuid cin agus chanead ceart a cha fadach ging mar ha mi seo agus féime mi díadach chusin ceart go agus mí na ha mi géirí. how feicinn sin oirnn nach chéile gailtíach fuí blianna eile bí chuid nach eile chola a noch like Chanje sean ballach níon a honsa gabhar a hochgeach. Ha mi smúneach agus me gote gorán sgas go bhéil sinne mar súl cáirsnach. A céir duine Tricheadan trás na Tricheadan agus a gra get a move on. Cursán. Like ha over an out obviously mar biological clocks an bornich mar sin. Ba cha even ba me se brienrí caraidean svegra. Stocha ha mu fiche a seach. sé, stocha an a deich blianna by mi son girlfriend dain, yes baby bhiacham, and I was like, oh wow, ha. An súl ach gus an go túr eadar-dhealaichte. Agus bha mu sé ag fiche a céhir na hu go, well, this féimi seo bhí neo bí mahúr bunos ciún agus a mi smúneach nis go bhfuil mi chá ús agus chá glích ha mi máchan nach chéil sin
ffyr agus gro úne acin agus go bhfuil ceart leor ma hawn at únar son gréis. Ja, son úne bwr. Ha sy'n cwma. A cha mis mynd i'n gilw cerst sé haf eadar-dhealaichte I fi ciúndaich deich blana fichead de vornich na ha de gyrnlich. Ha. Agus sé rwyd stochan ys mô a ham de vornlich. Eith son öfryn, mae'r faw gra, bydd dyn ys tosio gan fi bring yn biological clock saged, bydd dyn tosio gan fi bring yn Jeffrey rudan corson nach lwyth sio ianw, corson nach lwyth sio ianw. Chad eich meg gyfer sy'n ag ffyrnlich as yn lwydoi. Ha de vornlich chanin gyfer barach pressure an pásach, nio cwyn gelwch pós I fi agad myselo deich blana fichead. Chanin gyfer sy'n iawn, gwydig os y bych. Agus yn orsyn stoch o tiolwch a fi agad, cwydioch tra ans na deich Tricheadan agad. Canning maar het togal sin it who biological clock hamis mentioning Gos ie cwtioch fa mes ys menjing ha mi geri fi na mwbyd, ha mi geri gyda bi mi ag yn nirasa agus norsyn bi mi jesio ledd son agus ha mi menjing cwtioch gyda sydd rwyd môr agus ma hasyn y tachairt mis a haw ag yn nir a haw y gamas eith haw stoch ys menjing wach a naim iawn. Yeah. Agus sé triplach mór a sin or channe mis menjing iad gyfel fyrir ni chanel. No chanel. Chanel in y triplach achgus yn leis sin as mis menjing met nu de hout dole da go beth. Hasan oafsoch dulich. Do jene in noor sin channe gyfel a hat dulich in noor sin a vi kamal a dol. Agus ik het dé ni a hou son sin jenne mis menjing wel shift mór an. Eder sin agus ha mi fechgin gyfel tor denje son a gamas eith. Rudan mòra as a bethe oproch achge hat son janu rálaif ganning. Chosk mis a fatacus úne as na Ficheadan agam eith moper. Ja, ganning sy'n nyrwyd. Re mi fatacus. Agus re mi fôr a fi maith moper. Gynna fi gran nôr I rudan. Fi achan nes a chwlysga hienw agus fa mi son a fi ag iddo na mi griach da moper mus ro mi deich blana fichead ach cwtioch mas ro clawn agam. Díadach mar a hog gra. Chad de rwc mi yn iddo sy'n. Eis yn o'r sy'n, ach wel, ba mi trawn, so, ba baby agam. Agus, y coed y ddesh nisje, chosg mi cwswnio, smynach ag mwyn nŵper agam, agus, fi drygal mwyn nŵper agam. Ha rog ffeim, ha dy rhain a dadgo is actually, ha nad Tricheadan, ha choramagad mar a bawsa gra siúl agus úne chud cóí na caraidean agus cóí na gals agus rudan na dhéanú agus sin mar hamis a ferachking mar gyda chail mi úne na Tricheadan is mwynach ag mynwbyd agus charag jeidje fyr y rhaina, you know. Ha fi yng iddo eadar-dhealaichte y draste yn a chromid rudan na dhéanú hadich mi. Na caraidean agams as na Tricheadan agin yn eisiau. Hamis mention gyfel Chad a bhóig sin a díad a chá sir agus chá spóir se sa bheis. Mis men sin gan chanig sin úile go bí gan bí sin son barach am chos le na caraidean agin agus a dómh ina sa lai móra se. A chané fiú sa lain sé díadach het stoch gach seach gáin bhí I fein call agus I bhí deanú bí agus I bhí deanú ruút an spóir se mis men sin sin nu a ha mis mention it. Bet na mo ve na ma Ficheadan she na mis menja hoged she na hamis menja hoged mar can you use parties actually doch vi call like agus vi a call right agus vi gol planaichean can you use planaichean she doch hamis menjing inise she na ham if father can give me fame sin fat var or can you na supercheck agus hamis menjing can you faking whole thing agus ha na íran ag bhfuil hola dinge I coed na caraidean agams ha mis mention asin oafsoch dulich a hol dinge ag iad a choed a gailchte agus ha rudan traum ar tachairt I ton na caraidean agam agus ha rudan ha dídoch as an cíal cho éadach gal agus exciting hachad do dhéile agus ha hola dinge cho a gailchte agus asin oafsoch dulich nuair a ha as na Tricheadan agad or ha mis mention as na Ficheadan agad ha hola dinge cara gan nira hausú hanna behan acu haudíoch na séras hanning agus hasan ha mé móch mór
dhéanú sin chanan. Yeah. A chan súil ahar chuig chomór chuideach a mis muinting go a chuid mis tá pressure ar am héin ó ró dhéich blana fichiad bheit me farantan pósta le clown, teolachachge, bheit ag iad san óperachge, bheit tuiachge le garich. Chará sin acham san nuair a hiúnta mé dhéich blana fichiad. Es war mé ferch in a dóid Mòra bhíoch airgid. Erget tú sin rút sú han sölir sú hanil erget georig dúine. Is an rút an seo. Agus há nóir sin ferch ging mar gohfuil with fálaigh an a dóid, mar nach heile with rútegin a dhéanú kerst. Agus na Tricheadan, agus chud me tór pressure ar am héin hiúns nach rotaaching na a hiúnta sin Trithead blana gúis. Agus chará sin pósta geach bóí am chará baran siad a bheacing. Agus chuid a reis i dtíist chará chaile go difir, chará go difir hachah na ruútan seo ach tóir pressure ha mis muting. Agus ha sinna tían bhd hain ach chuideach bh tú bh mu á ferach cin na rein dúine agus na ha ferach cin go bechar chuúta bhí déanú sin. So stocha ha sin ar tácáí i dhéanú muna Ficheadan agus ha mis muinchaich ha sin a céad ar na Ficheadan agin. Cuideach in háas nar Ficheadan. Ha sin a céad ar na Ficheadan agin le mis agus go ré úne snach a bhain ach ha si se inis nar J.K. Tricheadan. Seall na rein. Ís gals, cemar a ha ar an tú bhéile. Ís go. Ma. Ha orsa dúm sa a bhí na me dhéiche Tricheadan. Fé mé raptim te se. Chanings ha, mis mensen gewel misje fadach ging maar in een wochennisje. Oké. An het dói. Ach kujoch. Gaan jullie samen in je die doch in neus vader wil me njo in je garo baby akom. In njo in je gaan jullie samen te houden. Ga me fadach ging gewel maar barach mis nog akom. Ganing. Is ha mis mensen gewel fadach ging an het dói. Nes sydd hun y biachgen agad. Ganing. Gaan jullie fiaching die gaan jullie samen mis mensen gewela oavesach go samen mis mensen gewela na hami gieri hanes saljar. Oké. Agus na hami so na janu hanes saljar. Agus gaan je gewel mi gaan jullie ratio akom. Have you cos gúne cha mis mensen smúneach me duile. Sin really no noch. Or gaan je geromi Janus du sonte jelen jo geromi y biach go gegeith o fe mi seo Janu ha iad yn ga Janu. A gaan het doi stoch gewel. Agus gaan jo mi in is smenching mar sin each agus ha mi is smenching gaan jullie sam ha karan jo noch ha ro houding gra gewel gre is mòra haun. Gaan jullie sam en jenus jo doch se seo far bhfuil mí a cha mis menching mar ha mac go bhna sáilstóid agus ha mi farach ging mar okay ha mi géidir sin agus chané ha mi géidir sin ha is a mé na rutan ar nach help mi géirí. Agus a sin chaile sam ha mis menching go ré a sinna fadach ging má chaning agus súring tú nóir sin a bhí gra chaine mi géidir sin agus ha mi dul dhéanú sit agus a seo gun sin a dhéanú. Agus mis menching go bhfuil hatáir cuach as a shit agus ha mis mention nóir sin ha barach mis nach agad as an bé agad agus agus chanéú cethe dúine. Ha mis mun go bhfuil sin snach. An rud a bhíon ar son stocha nuair a haí Trichead. Ha sin ha cholas mar sin sé chanin sa go ré people pleaser a hunamsa. Agus is am nach rid má ha sin. Agus chóirt ag zoom sin a cheachnaigh. Uwa agus stocha go bhd sin go bchir sin a bhí a 30 before 30 listacham. Like sinna short a rid no. Mar a héú sinna dhéanú can nó. Mar a héú smuinnecha go ré beacht má a ha sin can sin. Ach a mis oirnn ha mi háas de farach gin go má fún.
agus that's fine. Oh no, ach no, chan mis an Ficheadan jo bidé agus ha mis munnach na ha si se gra ha rutan eile hannes kutter miche jo ha an úne a hagad prísal, so channeal úne agad sonna bhí na fíbal flísa. Is nu a haid an cóirseach ag le daine a ha chuideach is menne chuig mar sin, mis men sin go sin ó hafh soch chuideachil. Or ha a fichting, ha iad san na gra sin ó ha iad san na géidir sin agus channeal géidir sin agus an nóir sin haus menne chuid a bheith héin, agus ha mis men sin go bhfuil cuaach gomór ag sin chuideach. A bhí a chranneich le dain ha chuideach a beach géidir sin agus ha chuideach mar a gianú na de géirí agus chuideach stácha go dé mar nu nach chaú gra tappalit an an text go dé nach chanealú ar son de dúne choscar rutan ha mis has noch an text chanealú ar son de dúne choscar rutan nach chail ha cud amachs nach chaú féin tórá ha mi go thugs Channeal cho self-conscious. Ha mis menning chan je terug sa biaram sa mun ha duine smóneach ag muoing. Okay. Ha vi mis smóneach ag er sé idir. Wow. Ach va na mi Wow. Sounds class. Yeah. Ha mi komme. Yeah. Agus ha skriftiet me vialo seo quality not quantity. Yeah. Agus ha mis menning be sinnne tachers nu a ha deich plan a fiad. Huf caraidean, huf nights out. Yeah. Huf uitdag views. How díadach how fedach ging mad nach heel a cutramach go bhfuil tór caraidean agad. Ma ha caraidean yoga. Ha ma agus dis bhfuil cat blue agad. Channeal agad jiffed. So ha mis munjing go bhfuil méid sin únsach an a dói. Agus people pleasing ha níl méid son dhéanú. Ha méid sin hele galach. It má gal jaag mi sin ans na fichte nach. Okay. Agus ha mi táiste go ga. Ha sin atá brosnach go. Sin únt in a rutan na ha agus ha mis munnach ag sin. Channeal mi a smúneach ag soch go bhéach goil mi ceir bornich ha as na Tricheadan ceiritan achge. Sa mis munnach ag si sé ceir mar badass agus go bhfuil siú misnachal agus go bhfuil féin visnach gacu agus ha mi dachas bhfuil sin Erid caraideanach chaneal sa mané idís chaneal sa mané go bhfuil mi Trichead ach ha mydach agus mar a ha mi cosmaricid agus díadach gama bafh seo bhí cos tór aricid ar éadach agus a bhí cos tór úne gachlá is gachaiche is menne chu dé ham dat churam. Curson charró mi bilach ceinseach a bheit mí choní chu tór mar pressure am héin go bechór go a bhí mar choú. Agus éile chaneamí a cosc múne is smenne go géidirnis agus bafh seo mis menting nu a bheit mí as na fichte na gom charró mi bilach ceinseach curson Ba mi obsessed leis. Agus a mis mention coid a ddáisiid sé go raibh mí a fiaching rihí ha fiachan ní mar fallach an na dói ach le uitach bha mi fallach mar ach bha mi churanam uitach a bheit chá dáteach is bheit chá bold agus a bhí a gra ha me se chá confident ach chachanig go rá ach an nise leis go bhfuil mi farach ging nas misnachal chaning an am hen channeal mi is féim in dachad. Is uit channeal mi smeineach ó féim mi seo channeal mar féal aram hí nóid. Agus sin hásnog agus ha mi smeineach ma ha cuitcinach a géisteach de seo a bheit is na díaganach gan figur sa hún figur a gra like 30 bú farach gin Jane rutan aus muint go bit farcin rutbig ús de rutbig chanéú farcin cool ha farcin mar go bhfuil na láin I bear a bhagad fatir de chúlah ach charéit me go bhfuil. Well, ha mi sin sin ceir agus ha gun an daibí mission is chuid is chutí goine a ha ans na fichte nachge spi mé gra. Ha dit táúne choscid nuir fudach go dú. Tug nut ich sé agus ha de fiaching
Ha full o sioch gyfil at really a fiaching. Stolaim sin na chacadoch ha kind of cute. Cute. Fi gad i'r narach yw, mae patronizing. Sin mae'r ham eisiau coiad dyr, a mi'n dydych mae'r byd mae grad i'm hyn, like hasywydd hawydd fwrdd i enw diw agos cyrson. Chan ie, eich nach bachor hwth fi enw mae hawdd o gad dwber agos cwr i chorst sylab. Ach, Nu'r efo stwyn yw fiaching. A mis mynd i'ch bydd dyn yw really fiaching as dy Ficheadan ach i'ch yw'n gyfylad cho self-conscious ach yn o'r sy'n. Byw dydych fas nes sy'n agos y coed y ddesiad y sy'n agos y coed yr dyn yle hag yn o'r sy'n ysdylch y gadach gych o'r ha an y doi eifing. Ha mysio fed o'ch gyn liberated. Sy'n mae'r ham sy'n. Salam sy'n gymor. So, je ha sy'n erfi bryn Ficheadan, Tricheadan ach je ha rhihean, je y fel cael nacht yr ein siw has a hysio smwynach chi, ha sio has ro. Ys y dosioch. O, dwli, ha mi smynchyn gyfa mi dyddoch ar son mwynio achos colri dynia efo haffes am gyfa mi y ffeim sy'n, agos ha mi gedi sy'n, agos chanio mi dod fi y cyddef party'n mor son dynia na chael mi choiolwch sy'n agos ha mi dyddoch ar son sgybu mi enwnia hac am colri dynia. Gyfa sy'n chol cwtramach agos lwach far agos doial agos gyfalad dyddoch eadar-dhealaichte le bheatha na hami ar son ianw chanig agos cwtioch gyfel mi ysmynioch o gyd gyfel yw hamar clarity agad agos haw ysmynioch agos ha chol cwtramach gyfel yw gianw na rudan ys y geri ar son ianw agos chanien na rudan hadengel ar son ianw nio hadengel y geri edrych hon agos ham ysmynioch gyfel y gobydd edrych sy'n agos yn coni fi ysmynioch sy'n be agad sa hawn sy'n wn agad sa hawn agos sy'n haw ffeich yn gyfel yn be agad y ri an y doi agos y hwl la agad ffeim y dw yng nghos gan y doi ys y geri a halwach fawr agos doi al chanig. Agos sy'n y chanings go mission oedd am mi. Chaning, mae'r ffeiched sy hyn. Fi cwys yn cersgil o'r agos dydwch. Chill out. Chill out. Chanau mis eich yn nid y hyf mwbyr a fa dŵr ac am gybiwch. Cant mi yn y Ficheadan ac am. A chami nysg cwmyn mi yw'n. An y doi o'r hydafu byd i fi ac am tyfystoi 3 bhliadhna. Agos sy'n mae'r ha dyforon le chamis mwynjing sy'n mae'r ha na Tricheadan agad mae haw gyr i tiolwch bi agad i unio horsiamach as yna tiwprach ha dyrif ach eich yn nawn ha hwlyd yn ileg a ianw agos ha sy'n tychta so hi cla ha mi dochus far y fel mi coiad i'r mwbyr agos na ha mi ianw sy'n chrir ac am agos canu mi ha mi ik nid ik iddo ha cors y ddiw mynysio cha chaning sy'n y drausta ach eich yn nawn ha mi cersgil lewr leis i sy'n. Sy'n snog. Wel am eisiau smynach eich nam hwya sio. Na mi Ficheadan. Gyfel colas glefa na Tricheadan ac am. Gyfel mi ceadar-trish, gyfel mi ynys na'n byn i'r ffeinach go hun ar efo mi Ficheadan hwn, Ficheadan ga je fel roam. Se sgiolach gytwyd i'r dialwch y figan agos mi twyn chynnes am ydych ceadar-trish agos se dydych Beachdan Lana hawn agos ham i'r son y chosg le na dynia i'r fel mi mesan agos ga chosg fi gol margaritas spísrach agos y giche jo fieg agos y dolca gigs agos line soda. Nice. Wel, ham is mention gyfer colas mad sy'n. Fe mi cwyd gynt ga ianw. Lana, mae fa rudan y bwring yw di ianw mis byw Tricheadan. Agos chanel list. Chanela y list. Te fy'n son gianaf. Rwy'n ti'n dod yn eich, mwyd i'ch gael eich fosi. Fe sy'n chocil. Wink, wink. Nudge, nudge. So, as y taiwr acyn, chanel sy'n dinner party i ianw. Ha party fi acyn. A ha mi geri dinner party a chwyd Be mi yn yno? Well, listen, man, she's a suit.
dinner party agus garrig sé sin rutgan a bheith éidirlisteach nach tar mí tuice ar has ach fé mí go practicach ha mí ar dhéana so a garrig acin so mí ri a céir ar sí bican a bheitach grían a híon agus stocha pizza oven bica cheannach agus go bí a taacin foscailse go nuing gunne gna. Right, Hannah David, boys, hooking ha rudan sa fridge as an dul gáil gine. Like, ha mi díach ar son, yeah, cét is sé seirse I coirsnach vic ac yeah. Mis man sin go bhfuil colas go bhfuil na Tricheadan na teanach dlú me ha sé u coidir Ma had presanta cheannach, neo party a chur ar dói I Trithead táhain. Wat sin ceart? Yeah. Okay. Yep, so bring is coirsnach agus dachaí mar ha. Déanaí sin céintseach an Cart agus jebhsú, thank you, Worms. Well, mí nach is go bhfuil hulting I fadach ag fásin is ag gnéis ag go bhsing agus Lana go bhfuil I fadach cin ceirci leor mí dhéine bhí Trichead ha me sé ceirci leor mí dhéana bhí Trichead agus scaneal agus ha mí fadach cin ag fáistíach a bhí blin trona seo ha mí smedging agus a mí nach is gan Chaidh se treibh agus bí sin adáis ina cheachcoin ach an draste sin é bhhaine Fad Botal Fìon.